Dragi poslanici, vlade, prijatelji, dozvolite da otvorim 51. sjednicu Skupštine Republike Srpske Krajine. Na Svetog Nikolu 1991. godine formirana je Republika Srpska Krajina. Pa povodom toga za današnju sjednicu predlažemo sljedeći dnevni red. Prva tačka, 21 godina od osnivanja Republike Srpske Krajine. Druga tačka, predlog rezolucije o istorijskom i etničkom pravu srpskog krajiškog naroda da obnovi svoju državu, Republiku Srpsku Krajinu, kao autentičnu državu nastalu na osnovama istorijskog srpskog državnog prava i o izdvajanju iste iz sastava Republike Hrvatske. Treća tačka, predlog rezolucije o Haškom tribunalu. Četvrta tačka, predlog rezolucije o kažnjavanju zločina genocida nad srpskim narodom u Republici Srpskoj Krajini i Hrvatskoj. Dakle, pošto se radi o vanrednoj sjednici, dnevni red je utvrđen, o njemu se ne izjašnjavamo. Pre nego pređemo na dnevni red, dozvolite da sa minutom šutnje odamo počast svim poginulim krajišnicima i svim Srbima koji su dali svoj život u odbrani srpskih zemalja. Neka im je vječna slava i hvala. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, 21 godina od osnivanja Republike Srpske Krajine. U svojstvu predsjednika Skupštine i vršioca dužnost predsjednika Krajine, pošto je, znamo, naš predsjednik na pravdi Boga u zatvoru, ja ću održati uvodno izlaganje po pitanju 21 godine. Braćo i sestre, nastojat ću u kratkim crtama samo da osvežim pamćenje. Mnogi od vas ste učestvovali u stvaranju i srpskih autonomnih oblasti, a isto tako ste učestvovali i u stvaranju Republike Srpske Krajine. Šta se dešavalo i kako je to sve nastalo? Nastalo je zato što je to bila nasušna potreba srpskog naroda da bi sačuvao živu glavu. Cijeli 20. vek, dobro znate, je obeležen sa genocidom na srpski narod. Na prostorima bivše Republike Hrvatske, znate, u Prvom svjetskom ratu da su Srbi bili izloženi genocidu, u Drugom svjetskom ratu da i ne govorimo, da su samo u Drugom svjetskom ratu
Hrvati napravili 26 logora, od toga 3 logora za djecu. Što je jedinstven slučaj u tadašnjoj fašističkoj tvorevini Trećem rajku. Sami znamo koliko je Srba nastradalo, sam Jasenovac je progutao 700.000, ostala stratišta. Smatra se da su Hrvati u toku Drugog svjetskog rata na našem prostoru ubili oko 1 milion Srba. Posle Drugog svjetskog rata dolaze na vlast komunisti, titoisti. Oni umjesto da ta tvorevina koja se zvala NDH, da bude kažnjena, da bude na strani onih koji je bila, a bila je na strani gubitnika rata, oni su je naravno preveli na stranu pobjednika i to zahvaljujući borbi srpskog naroda. Na tim prostorima u Drugom svjetskom ratu jedini antifašisti su bili Srbi. Evo brojke su neumitne. U 6. ličkoj brigadi, partizanskoj, o njoj govori, 97% su bili Srbi. U 8. kordunaškoj 96% Srbi. U 7. banijskoj 98% Srbi. U 12. slavonskoj negdje 93%. Gdje su bili ti Hrvati? Bili su ustašama. Najgori mogući zločinci u Drugom svjetskom ratu su oni. I umjesto da ta tvorevina bude kažnjena, komunisti su je nagradili. Ono što smo mi Srbi, odnosno naši preci, to su izborili, oni su im jednostavno dodali. Dodali su im Istru, dodali su im Otočje, Zadar. Dalje, ni to i nije bilo malo. A znamo da u drugom, da 1918. godine su Srem, Banat, Bačka i Baranja ušli Novosadskom skupštinom u državu Srbiju. Priključili se dobrovoljno. Šta se komunisti napravili? Oni su ladno Baranju dali Hrvatima. Dali su zapadni Srem ladno Hrvatima, premda je centar Srema pred Drugog svjetskog rata bio Vukovar. Na tome Srem, zna se, gdje je trebalo da bude? Treba da bude u Srbiji. Baranja je trebalo da bude u Srbiji. Znači, cela ta oblast je trebala da bude u Srbiji. A mi Srbi koji smo tamo na prostoru Vojne krajine, gdje živimo od iskona, jer to naša iskonska zemlja, od vajkada. Umjesto da dobiju bar neki vid autonomije, bar neku političku autonomiju, ako ne republiku, naravno oni su nas predribrali na sastanku, nekom skupu u Topuskom, 1944. godine, gdje su rekli neće biti Hrvatske u kojem Srbi neće biti ravnopravan narod i tako dalje, pa nas sad šta se desilo? Desilo se da smo izvisili. Hrvati, oni su uvijek željeli Hrvatsku, oni su uvijek bili nastrojeni ustaški. Neke je to iznenadilo 90. godine, one falange, one njihove šahovnice. Nas koji znamo, ništa nas nije iznenadilo. Oni su uvijek imali jakoga projektanta, njihov je projektant i nacije i svega ostaloga uvijek bio Vatikan. I pojedini redovi katoličke crkve, od jezuita pa redom. Tako da nikako nije čudo što se sve dešavalo. Mi smo po Ustavu od 1945. godine na tom prostoru bili ravnopravni narod sa njima i državotvorni. I to je bilo sve do 90. godine dok nisu oni naglasavanjem nas izbacili iz Ustava. Pa smo bili na papiru ravnopravni. Kolika ta bila ravnopravnost, to je pod jednim velikim upitnikom. Navešću samo primjer da nismo imali niti svoje novine, niti smo mogli koristiti, baš mogli smo koristiti, ali pod nekim okolnostima svoje pismo. Nismo imali radio stanicu, nismo imali televiziju, znači nismo imali ama baš ništa. Neko će reći imali smo prosvjetu, srpsko kulturno društvo. Tačno, imali smo prosvjetu, ta je prosvjeta nekad, kad je bila u dobrim rukama, tu i tamo zastupala srpske interese, ali često su u prosvjetu uglavnom vodili titoisti, pa je bila jako mala valja nama.
Dalje, 90. godine su obeležile pitanje pisma. U Saboru se vodila velika bitka jezika, izvinjavam se. Oko jezika. Gdje Hrvati i hrvatski komunisti, a hrvatski komunisti nisu ništa drugo nego ustaše presvučene u belo odelo i bele rukavice. Eto, toliko između njih razlika. Znači, samo u alatkama. Ustaše su koristili alatke, znamo koje, od malja, srboseka, noža i tako dalje, a ovi su davljenje sa rukavicama, ali na beli način, na lepši način. A rezultat je isti za nas. Oni su, znači njihovi komunisti poslije 64. godine, jeli, poslije onoga dogovora o jeziku u Novom Sadu, oni su insistirali da na njihovom prostoru bude hrvatski jezik. Naši srpski poslanici u to vrijeme su se suprotstavljali tome. Među onima koji se izričito suprotstavljao bio je i Borislav Mikeljić. Tada sam čovjeka i upoznao. Jer se lavovski borio da na našem prostoru gdje žive Srbi se nosi naziv jezik srpski. Pa onda su napravili neki kompromis, bit će hrvatski ili srpski, samo na prostorima gdje žive mešano stanovništvo, i Srbi i Hrvati. A gdje su Hrvati, oni su to preveli hrvatski. A šta je zapravo taj jezik? Jezik nije ništa drugo nego to je jezik Vuka Karadžića, bolje rečeno to je srpski jezik. Oni su to naravno prisvojili, kao što su sada, evo, u zadnje vreme pokušavaju i ćirilicu da prisvoje. U zadnje vreme su prisvojili našu pesmu Ojkaču. Prisvojit će oni i našu onu crvenu kapu koji su nosili moji Vukovčani i Ličani, crveno, sa onih 9 resa, 9 jugovića, crni obod, žal za kosovskim junacima, gore crveno polje, što je simbolisalo prolivenu krv na Kosovu, sve će oni to prisvojiti. Jer oni iza sebe imaju nekoga jakoga. I kad god, i Teslu naravno, i već su i Ruđera Boškovića, i sve već. Teslu bi već, ali eto, bio mu je otac pop, pa malo je to problematično, a inače već bi. Dakle, to su nesretovci od ljudi, o njima ja ne bih mnogo govorio, samo reći kratko što su naši djedovi o njima govorili. Njih su naši djedovi zvali Bunjevcima. Pa kad smo mi kao djeca pitali, ko su Bunjevci, šta su to, ko su oni? Pa znate, veli djeca, to su ljudi našeg porekla koji su izgubili dušu. A veli ljudi koji izgube dušu, ti najčešće izgube i razum i um. Pa evo kad vidimo sve šta su naradili u Prvom svjetskom ratu, Drugom svjetskom ratu, od 90. do 95. do dana današnjega, zaista oni često izgube i um i razum, a uvijek izgube i um i razum onda kad imaju nekoga jakoga iza sebe. U Drugom svjetskom ratu imali su Hitlerovu Nemačku, danas imaju NATO pakt i Europsku uniju, a ta Europska unija, kad vidimo teritoriju i vidimo sve ko je u toj i ko upravlja unijom, to nije ništa drugo nego 4. njemački rajh. Sad da pređemo kako je došlo do stvaranja Krajine. Više stranačke 90. godine, to je samo trebalo živjeti. Prostor bivše Republike Hrvatske ličio je na falangu za vreme vlasti Franka u Španiji, za vreme dolaska Hitlera na vlast u Njemačkoj, svugdje su vijorile šahovnice, strah i trepet je bio da nastane. Došli su višestranački izbori, mi smo se do duše organizovali, kad smo vidjeli da se one organizovali smo se mi, pa smo 17. februara u Kninu formirali Srpsku demokratsku stranku. Srpska demokratska stranka je zapravo bila narodni pokret srpskog naroda, čiji je bio glavni zadatak otpor nastupajućem ustaštvu. Došli su izbori, pobjedila naravno HDZ, i to ubedljivo. Račan i njegovi komunisti malo pre su i definisa da su oni isti kao i ovi, samo u belim rukavicama. I oni su sve podržavali što je radio Tuđman i njegova ekipa, podržavali su naravno razbijanje Jugoslavije, podržavali su
i ovo da nas Srbe istare iz Ustava, sve su oni to uradili. Mi smo Srbi, tamo gdje smo imali većinu, gdje smo osvojili opštinske vlasti, najprije smo formirali zajednicu opština Severne Dalmacije i Like. U tu zajednicu je ušlo 6 opština, Benkovac, Obrovac, Knin, Gračac, Donji Lapac i Korenica. Posle toga smo održali veliki sabor u Srbu 25.7.90. godine, na kome smo izabrali Srpsko nacionalno vijeće i na tome saboru su učestvovali faktički svi krajišnici. I krajišnici Banije, i Korduna, i Zapadne Slavonije, i Istočne Slavonije, i Srema, i Baranje, naravno i mi dole iz Dalmacije i Like i tako dalje. Znači, i tu je bio veličanstven skup od 150.000 ljudi, Srba koji se skupili. Nas je Srbe inače teško skupiti, ali puno se zaista muka naterala. Izabrali smo nacionalno vijeće i to je nacionalno vijeće intenzivno radilo na formiranju Srpske autonomne oblasti Krajine. Naš je bio stav Srpske demokratske stranke, kažem, koja je u to vreme bila i stranka, bolje reći narodni pokret, bio je jasan stav. Ako Hrvatska ostane u Jugoslaviji kao federalna jedinica, mi smo tražili da imamo kulturnu autonomiju. Ako dođe do prestrukturiranja, pa dođe do federacije u Jugoslaviji, tražili smo da imamo političku autonomiju. A ako dođe do odvajanja i rušenja Jugoslavije, mi Srbi smo odlučili da ostanemo u Jugoslaviji. A Hrvati ako hoće, oni mogu da idu, ali da nose onu teritoriju koja je njihova, ali nikako one teritorije koje su naše, odnosno srpske. Pa je upravo zbog toga i na platformi ovoga Srpsko nacionalno vijeće na Svetoga Nikolu 1990. godine u Kninu osnovalo Srpsku autonomnu oblast Krajina. U isto vrijeme u Zapadnoj Slavoniji, istorijskoj srpskoj zemlji koja se zove Mala Vlaška, a kad to malo prevedemo na srpski, to bi značilo Mala Srbija. Tu su također predstavnici opština Grubišno Polje, Pakrac, Daruvar, Okučani i Podravska Slatina formirali su Srpsku autonomnu oblast Zapadna Slavonija. U istočnom delu, kažem, koji su komunisti poklonili Hrvatima, po ničijoj zasluzi, naravno, u Vukovaru osnovata je Srpska autonomna oblast Zapadna Slavonija, Baranja i Istočna Slavonija, Baranja i Zapadni Srem. Nju su također sačinjavale 5 opština: Tenja, Dalj, Vukovar, Beli Manastir i Mirkovci. Šta se dešavalo na prostoru? Mi smo toliko se zaštitili, organizovali kroz ove srpske autonomne oblasti. Pošto su bili razoružani, jedino oruđe koje smo mi imali odbrambeno i oružje, to su bili barikade. Tako da oni koji pričaju da smo mi nekoga napadali, onaj ko se brani, taj ne napada nikoga. A oni su bili naoružani do zuba, pucali svaku noć preko naših sela, i to sa svetlećim mecima, a znali smo i poučeni šta se desilo u Drugom svjetskom ratu. Nama ništa drugo nije ostalo nego da čuvamo naša sela, naše gradove, naša mesta i naše obitelji i naše ljude. I to smo zaista i radili. A tamo gdje nije bila srpskih autonomnih oblasti, tamo je krenuo teror na Srbe. Izbacivanje sa posla, pa su najprije ljudima donosili da moraju potpisati tamo neku podobnost. Ako priznaš Hrvatsku i prihvataš Hrvatsku, ostaješ na poslu. Ljudi su neki to prihvatali, neki nisu. Oni koji nisu, ti su napustili, vidjeli su imaju posla. A neki koji su prihvatili, loše su završili. Navest ćemo jedan samo primjer iz Ravnih Kotara, čovjek koji je još bio ženjen katolkinjom, jer mi u Dalmaciji njih nismo nikad zvali Hrvatima, nego katolicima, bunjevcima. Oni su potpisali podobnost, išao je čovjek iz jednog ravnokotarskog sela u Zadar na posao, on i njegova supruga Luca.
jedan dan se nisu vratili, iako su potpisali podobnost. Šta je se desilo? U jednom hrvatskom selu, ulični koji sa toga prostora znaju, nakon nekoliko dana našli su jedno i drugo sa osečenim glavama. Odnosno, oni su oštrili srboseke, oni su sve radili i pripremali da urade nama još 90. i 91. godine, što im je pošlo za rukom 95. godine. Znači, oni su šta to planirali? Jer iza sebe su imali, kažem, Nemačku, imali su Vatikan, imali su Ameriku. Odnosno NATO pakt. Mi smo se odupreli koliko smo mogli i znali i umeli na prostoru ovih srpskih autonomnih oblasti. Ali bez obzira oni su nas napadali. Tražili smo mi pomoći u to vreme od Jugoslovenske narodne armije na tim našim prostorima. Moramo reći da vojska se ponašala neutralno, jer mi smo za njih bili jedni i drugi nacionalisti. Pa, to je sukob bio kao među nacionalistima. Naravno, mi jesmo bili nacionalisti i ja se toga ne stidim da smo bili nacionalisti, ali oni nacionalisti koji voli svoje, a ne mrzi nikoga drugoga. Takvi smo mi nacionalisti. Nikome mi nismo pravili zlo, prema tome, takvi nacionalisti smo mi bili sa mnom. No, kad su oni dalje vršili naše pritiske i sve su radili da odcepe, nama ništa drugo nije preostalo nego da formiramo ove oblasti krajine. Krajinu, zapadnu Slavoniju i istočnu Slavoniju, Maretak i sve ove srpske oblasti. Ono što moram da istaknem i da podsjetim, prva himna Bože pravde i prvi grb Beli orao Nemanjića je poslije titoizma od srpskih zemalja upravo primenjen u Srpskoj autonomnoj oblasti Krajina i ovi naše ostale bez Srpske autonomne oblasti Krajina. U Srpske autonomne oblasti Krajina, ove sam gore naveo koje su opštine ušle, navešću i ove opštine ovde. Pored ovih 600 sam naveo i zajednice Like i Dalmacije, zajednice opština, ušle su i opštine sa Korduna. Slunj, Vojnić, Vrgimost, zatim sa Banije Glina, Dvor na Uni, Kostajnica i Petrinja. Posle, dalje je Caprag već bio formiran kao opština, posle su ušle i neke, jeste i Caprag, ali i posle smo imali još opština. Da, imali smo mi opštinu, bilo ono Zadar, srpsku opštinu Zadar, pa srpsku opštinu Šibenik, tako dalje. Srpske opštine, a to smo tek kasnije, kad je bila Republika Srpska Krajina, onda sve ove su ušle u opštine. Znači, mi smo objedinili zapravo sve opštine gdje su Srbi digli većinu. I na tim prostorima Srbi su živjeli u procentu oko 90%, znači ponekad oko 90%. Posle izbacivanja iz Ustava, znači mi smo se organizovali, naši poslanici koji su bili u Saboru, oni se povukli, nije im više bilo kao mesto. Hrvati su počeli sa terorom, napadima. Prvi napadi koji su bili, jesu bili u Pakracu, posle toga su bili u Borovu selu i na prostoru Sao Krajine bili su na Plitvičkim jezerima. Na Plitvičkim jezerima to su i žrtve, pale žrtve, poginuo je naš Rajko Vukadinović sa naše strane, pripadnik policije Krajine, a sa druge strane Josip Jović. Prezime samo govori da je Ivan Nesretlu Srbin, onaj koji je izgubio dušu. Dakle, oni su, posle toga su oni počeli napadati i vršiti blokade kasa po prostoru gdje su Hrvati u većini, a posle toga su i ništa drugo, i na taj način su izazvali vojsku. I vojska se morala braniti. Kad je vojska se počela braniti, ona je naravno raspisala mobilizaciju. Na tu mobilizaciju smo se odbazali naravno mi Srbi, od katolika jako malo,
Ti koji su odazvali, ti su se posle borili u vojsci Republike Srpske Krajine i ti ljudi dan danas evo ovdje žive zajedno sa nama i njima čast i poštenje. Tako da sva taj teror i zločini koje su oni napravili nad nama je dovelo do stvaranja Republike Srpske Krajine. Republika Srpska Krajina, znači kad su oni donijeli odluku da će se izdvojiti iz Jugoslavije, oni su glasali 90% za to, mi smo naravno formirali Republiku Srpsku Krajinu. To je bilo 19.12.1991. godine u Kninu. Tada smo donijeli odluku, tada smo na toj skupštini izabrali predsjednika Republike, izabrali smo vladu Republike Srpske Krajine, donijeli smo odluku o glavnome gradu, da je to Knin, donijeli smo odluku da je grb Nemanjića naš simbol, da je himna Bože pravde i ostavili smo mogućnost svima drugima da se priključe drugim oblastima, da se priključe Republike Srpske Krajine. U isto vrijeme i skupštine Zapadne Slavonije, Zapadne Slavonije i Istočna Slavonija, Baranja i Zapadni Srem su također donijeli odluke da se sjedinjuju sa Republikom Srpskom Krajinom u Republiku Srpsku Krajinu. I tada je nastala zapravo prava Republika Srpska Krajina. To je zemlja srpskog naroda. Rekao sam, živjelo oko 90% Srba. Živjelo nas je na tim prostorima od 580.000 do 500.000. Od 480 do 500.000. Obuhvatala je teritoriju 19.913 km2 i dalje je kilometar koji gore dole, ali to je to. Znači, uglavnom, obuhvatala je teritoriju duplo veću nego što je Crna Gora. Imali smo svoju vlast, imali smo svoju vojsku, imali smo svoj narod. Dalje, Hrvati nas nisu ostavili nikad na miru, naravno, oni su napadali neku vojsku, sukob sa vojskom, mi i vojska zajedno smo se branili. Posle toga je došlo do dolaska snaga UNPROFOR-a na naš prostor. To je bila inicijativa vlasti Srbije. Pošteno da kažemo, iskreno da kažemo, oni su nam naturili da UNPROFOR bude raspoređen po mrlji od mastilu. To jest, da budu po celoj krajini oni rasprostranjeni, bolje reći kao pak. Dok smo mi krajišnici, a većina nas je zastupala, da oni dođu, ali da budu na liniji razgraničenja između nas i njih. Ali, iako naša većina htjela ovo, manjina je tu pobedila, kod utjecaja Beograda i tako dalje, o tome nećemo pričati, ali u svakom slučaju, 19. maja 1992. godine odlazi Jugoslovenska narodna armija, preuzima UNPROFOR odgovornost na prostoru cijele Republike Srpske Krajine. Oni su bili po zonama sever, jug, istok, zapad, tamo, desno, da ne govorimo, ali odmah smo mi vidjeli da je nama zašta od njih jako mala, odnosno mala vajda bila. I to se, nažalost, što smo mi sanjali da će biti, to nas je i dosanjalo. Prvo se desilo Miljevački plato, gdje su uhvatili naših 50 boraca. Ljudi su mislili, eto, došao mir, onamo, primjer je prestao rat, tamo mamo. 50 naših ljudi su ubili na pravdi Boga na najmonstruozniji mogući način. I to je bilo pipanje, što bi se reklo. Hrvati su tad pipali i vidjeli da UNPROFOR nas zaista zaštititi neće. Kad niko nije revovao od njih, mi što smo mogli, mi smo branili. Dalje u to vreme su naredili da ne možemo imati vojsku, nego da moramo imati policiju. Ali bez obzira, kada smo napadnuti 1993. godine u Ravnim Kotarima i Maslini i Kerući, tada smo mi formirali vojsku Republike Srpske Krajine. Mi smo na silu izveli i oružje i otišli smo, branili smo našu teritoriju. Iako je UNPROFOR htio sprečiti da mi idemo braniti Ravne Kotare, Maslenicu i Peruću. Mi smo naravno to uradili. Koliko smo uspjeli smo da ih zaustavimo, uspjeli smo da ih i vratimo
i uspeli da ih vratimo u potpunosti, da nije bilo pitanja sa strane, da ja o tome ne govorim ko sa strane, jer kada je sve bilo gotovo i kada smo mogli ponovo da dođemo na Jadransku magistralu, na Zelenu rastu, poginuo beškosno je ranjen jedan pukovnik Bogunović koji je vodio akciju i Veljko Milanković, komandant Vukovaca Vučjaka. Smatramo neslučajno. I posle toga mi nismo, držali smo pozicije koje smo, mogli smo da presjećamo magistralu više navrata, bilo je akcija gdje su naši izviđači pokrivali kompletan prostor između Biograda i Zadra, ali naredba iz Beograda bila ne. Eto, to se desilo da, tako je. Posle je došlo do primirja, sklopio se mir. Mi smo izvršili višestranačke demokratske izbore u decembru 1993. godine. Formirali smo ovu našu skupštinu na 3 jeraha 1994. godine i evo mandatna još i dalje traje, jer nažalost ne možemo obaviti demokratske izbore jer smo van naše teritorije. A čim to budemo mogućnost, da ćemo uraditi. Jer smo se mi svi pomalo i zamorili. Dakle, posle toga naravno došle su akcije, kako su Hrvati njih zovu Bljesak, pa onda ova, kako je on zovu Oluja, ove zločinačke akcije. Pre toga, 1993. to sam nenamjerno preskočio, zapalili su naših nekoliko sela pod Velebitom, Medački džep, gdje su čak i mačke pobili, a da ne govorimo o ljudi, gdje su ubili 88 naših ljudi. Da je dolazio i Vesa Đuretić, akademik Đuretić, Mirko Jović, Dragan Todorović, mnogi naši prijatelji su dolazili i uvijek su bili sa našim krajiškim narodom i u dobru i zlu. Pa ako neko od gostiju želi da po pitanju krajine nešto kaže, ja dajem riječ. Evo akademik, možda si Vesa Đuretić. Prvo sam prozvao, pa ću nešto reći. Ja zaista sam bio učesnik manje više svih zbivanja, još od stvaranja Zore, a to je bila, ja mislim, 1990. godina. 89. Tada su me ilegalno prebacili iz Srednog Ostrva u Knin, da me ovi ne prepoznaju, jer još trajala ona hajka protiv mene. Sve sam to posmatrio, ja neću sada ponavljam, Ležejić je ukratko sve rekao, to je jedan istorijski rezime koji obuhvata sve što je bitno. Ja mislim da mi ne treba više mnogo da pričamo. Mi pripadamo narodu koji se nikada nije definisao. Nikada nije odredio svoje ciljeve. I na toj osnovi su stvorene sve antisrpske strategije i ostvarivane do naših dana. Nema diskontinuiteta u srpskoj politici od 1918. godine do sada. Ja sam mislio da će se taj diskontinuitet desiti u ovoj godini. A vi znate zašto sam mislio? A diskontinuitet znači definisati sve što nam je se desilo, internacionalizovati srpski problem. To sam rekao i u završnici na suđenju generalu Mihajloviću, objavio sam to i u posebnoj knjizi, vidim prenose dilem zemlje kugle ovi naši. Mi moramo da internacionalizujemo srpsko pitanje. To je prvo, da svijet zna ko smo. Na putu između Temišvare i Moskve, kada sam bio predstavnik u nekom lobističkom timu, američki savjetnik koji je ostao i do danas naš prijatelj, mi kaže, znaš li šta smo mi mislili posmatrajući kartu Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koja je ličila na kožu leoparda. Mi smo mislili, ja i Colin Powell, on je bio njegov savjetnik, specijalni, mi smo mislili da Srbi
zauzimaju tuđe teritorije i da im teško to polazi za rukom, jer da su to njihove teritorije, oni naravno bi izašli, napravili pravu liniju, izašli na more, proglasili, kako sam ja njemu govorio, da je to sve srpsko, pominjao mu i londonski ugovor i sve drugo, izašli bi na more, proglasili autonomiju Dalmacije, autonomiju Dubrovnika, autonomiju Istre, učvrstili pozicije, a ne branili se sa granicom koja nije apsolutno imala nikakvog smisla, nije se mogla odbraniti. Za razliku od njih, znate šta je rekao mene Amerikanac posle toga? Da ste vi to tada definisali, bez obzira na to što Amerika vodi vatikansku politiku, vi biste bili pobjednici. Mi smo, braćo i sestre, žrtve činjenice da nemamo nacionalne ideje vodile i činjenice da Stoni, Beograd, nikada posle 18. godine nije vodio srpsku politiku. Sljedeća moja knjiga će se odnositi na to. Nije vodio srpsku politiku jer smo suviše rano zapljivali u evropske, internacionalne, nadnacionalne vode, a nismo pokrenuli ni svoju kuću. Danas smo mi u situaciji biti ili ne biti. Oni znaju šta rade. Vidite, za razliku od nas, čim su oteli srpske zemlje, odmah su napravili velike autoputeve. Uz autoputeve se formiraju naselja. Naša stoka bez repa nije se sjetila da napravi na autoput prema Srpskom Pomorju, nije se sjetila da napravi autoput ni prema srpskom gradu Prizrenu, jer uz taj autoput, uz te puteve bi se formirali naselje i ne bi se postavljalo pitanje svete srpske zemlje. Vidite šta rade šiptari vođeni Amerikom i Vatikanskom Evropom. Prva stvar što je bila, napravili su autoput prema Tirani. Mi sad, slušajte, ovdje smo svi sirak, tužni, bez igdje ikoga. Ljudi svijaju gnijezdo ovdje kao u polurobovskom stanju. Negdje sam na jednom skupu, kad su me pozvali, rekao: gospodo, ne treba i vama političke partije, vama treba Spartak. Mi svijamo gnijezdo ovdje, a na 3-4 sata puta do Knina, 2 sata do Vukovara, ne ni toliko do Vukovara, do Bijelog Manastira i tako dalje, samo da su napravljeni putevi. To sam danas jedan primjer. Drugim riječima, oni znaju šta rade. Ono što su oteli od Srba, oni institucionalizuju pomoću srpskih budala, političkih, u različitim srpskim organizacijama. Oni to rade sistematski. Da bi se desilo nešto novo, vi morate da im pokvarite planove. Ja sam očekivao da će ovi koji su došli na čelo, čak sam pogledao nadu, jer su sa sobom povukli jednu masu nacionalno svjesnih ljudi, ogromnu masu. Ja sam mislio da će oni obaviti taj diskontinuitet i definisati srpski problem. Nisu uradili. Nisu uradili do danas. Daj Bože da to urade, ja se bojim da neće uraditi. Moj zaključak i zaključak moje knjige, čak i one koja je data na sudu generalu Mihajloviću, mislim da sam obavio posao, sam rekao: vaše nije da odlučujete da li je kriv ili ne. Vaše je da organizujete međunarodni naučni skup, jer je rehabilitacija generala Mihajlovića ne rehabilitacija jedne ličnosti, nego pokazatelj velike zavere protiv srpskog naroda svih mogućih orijentacija. Ne samo nacionalističke, četničke, nego i one Nediću će jednog dana Srbi dizati spomenik do neba. On je vas spasio. Preko Maksimovića i drugih. Drugim riječima, na ovom raskršću, i to je zaključno, ja sam napisao jedno poglavlje koje se zove Srpski ćorsokak i ruska alternativa izlaska, ujedinjenje sa Rusijom. Ako ne uradite ono što su protiv nas radili, i u 17. vijeku, i u 18. i u 19. i u 20. vijeku, pobeđivali su nas pomoću spoljnih saveznika i naših konvertita. Uprvo to su bili religiozni konvertiti, pokatoličenje, islamizacija, a u 20. vijeku, ja to nazivam, sekularni konvertiti, oni u Crnoj Gori, oni u Makedoniji i tako dalje. Drugim riječima, na ovom velikom raskršću istorije, moja poruka istoričara, koji pokušava da razmišlja na nivou procesa, da li uspijevam, ne znam, je
vežimo naš mali čamac za neki veliki brod ako hoćemo da preživimo. Eto to niko. Domaćinu današnjeg skupa, našem bratu, saborcu Mirku Joviću, koga mi Krajišnici veoma dobro znamo. Gospodine predsjedniče Skupštine, poštovano predsjedništvo, gospodine predsjedniče Vlade, poštovani poslanici Republike Srpske Krajine, da ne zaboravimo gde prisustujemo, što kažu, nije ovo nekakva tribina ili predavanje, došli smo da čestitamo punoletstvo Republike Srpske Krajine, jer u staroj Srbiji i u svim pristojnim zemljama punoletstvo je sa 21 godinu. I možda je to i simbolično da baš na punoletstvo Republika Srpska Krajina u stvari počne i potpuno samostalno da deluje bez bilo kakvih tutora i bez bilo kakvih nadzora. Ona je stekla to svoje pravo, ne samo što je punoletna, i ja vam čestitam što ste izdržali do danas, što ste očuvali institucije Republike Srpske Krajine, što ste očuvali, da kažemo, ne samo uspomene, nego i osjećanje obaveze prema onima koji su pali za Republiku Srpsku Krajinu, prema onima koji su po zatvorima, prema onima koji su, da kažem, negde rasuti po svetu i brinu o tome da li će se vratiti nekada kući. Moram da kažem da imamo nekoliko primjera, ali primjeri Hrvata. Republika Srpska Krajina je postojala 4 godine kao država sa svim institucijama. Pomenuto ovde šta je sve od simbola usvojeno, ali nisu samo simboli bitne, to je bila suštinska država. Prva obnovljena slobodna srpska teritorija sa državnim institucijama, srpskim, u srpskim rukama. Znamo da je ta zlikovačka država NDH takođe živjela 4 godine. Pa je nestala neko vreme, pa je vaskrsnula ponovo 1991. i legalizovana posle nekoliko godina. Sigurni smo da ne samo taj primjer Hrvatske, nego i drugi brojni primjeri po svetu garantuju to da će i Republika Srpska Krajina, jer ta energija koja je stvorena tamo, ta ljubav, te žrtve koje su pale, sigurno ne mogu da završe drugačije nego obnovom i potpunom slobodom za Republiku Srpsku Krajinu. I čestitajući vam još jednom na ovom vašem, na ovoj godišnjici, na prazniku, hteo bih da kažem samo još jednu stvar, a brat predsjednik Skupštine Ležajić je to rekao, da su u nekoliko navrata imali problem jer nisu bili svoji na svome, jer nisu držali potpuno svoju sudbinu u svojim rukama. Posebno je to bilo izraženo i kroz neke pregovore i političke igre, ali naročito na kraju 1995. godine, kada su nas ubedili da možemo da svoju bezbednost poverimo tuđim vojnicima. Nije srpski narod u Krajini, u Bosni i Hercegovini, digao tu bunu ni zbog čega drugog, nego što se osjećao nesigurnim i što je hteo svoju bezbednost da poveri svojim vojnicima. I zato je tamo vraćene i svi srpski simboli i obnovljena srpska vojska i ona je delovala po principima stare srpske vojske. Današnji problem srpskog naroda jeste pre svega pitanje bezbednosti. Mi smo narod koji je najviše ugrožen u ovom trenutku, najviše napadan, najviše mu se preti i fizičkom likvidacijom i progonima i uništavanjem identiteta, a još uvek imamo puno ljudi koji veruju da našu bezbednost možemo predati nekom drugom, a ne našim institucijama. I zato se radujem ovoj borbi za očuvanje naših institucija srpskih i nadam se da će Republika Srpska Krajina u sledećem periodu stvarno sa svojim institucijama nastupiti na međunarodnom planu i među nama Srbima kao potpuno slobodna, da će donositi odluke isključivo u skladu sa svojim interesima i da neće nikada više biti predmet za potkusurivanje u nekim jeftinim političkim igrama. Ja vas pozdravljam, živela slobodna Republika Srpska Krajina.
Predlog rezolucije o istorijskom i etničkom pravu srpskog krajiškog naroda da obnovi svoju državu Republiku Srpsku Krajinu kao autentičnu državu nastalu na osnovama istorijskog srpskog državnog prava i o izdvajanju iste iz sastava Republike Hrvatske. Sa ovom rezolucijom će nas upoznati predsjednik vlade, gospodin Milorad Buha. Uvaženo predsjedništvo, dame i gospodo, dragi poslanici, cijenjeni gosti, dragi nam gosti. Evo, mi smo pripremili 3 rezolucije. Ovo je jedan niz rezolucija koje Vlada i Skupština usvaja i šaljemo je u pravilu Narodnoj skupštini Republike Srbije. Šaljemo je svi drugim međunarodnim faktorima i želimo na ovaj način da izvršimo internacionalizaciju krajiškog problema. Nažalost, do sada nismo imali ni medijsku podršku kako naše države u kojoj živimo, Republike Srbije. S druge strane, nisu imali nikakav odgovor na sve ovo što smo mi tražili od strane međunarodnih faktora koji odlučuju o svemu ovome. I ne možemo ni očekivati od njih. Ali nas boli činjenica da Republika Srbije, ona koja nas je primila, i hvala joj što nas je primila, ali moramo joj zamjeriti to što ne čini ništa da vrati ono što nam je oduzeto. Nažalost, ova Srbija trpi finansijski i materijalni teret pomažući nama, a oni koji su to učinili, genocid nad srpskim narodom iz Republike Srpske Krajine, Republike Hrvatske, Republika Hrvatska ostaje po strani, a sav teret pada na ovu republiku. Zašto je to tako? Vreme će to pokazati. Naše je da tražimo. Evo, i u tom pravcu ja ću pročitati 3 rezolucije koje ovoj skupštini predlaže Vlada Republike Srpske Krajine u progonstvu. Skupština Republike Srpske Krajine u progonstvu na zasedanju održano u Beogradu dana 16.12.2012. godine na osnovu člana 68 Ustava Republike Srpske Krajine, polazeći od istorijskog državnog prava krajiškog naroda koje počiva na elementima državotvornosti Vojnoj krajini iz 1471. godine, Austriji od 1630. godine, Austro-Ugarskoj od 1867. godine, slobodno izraženoj volji krajiškog naroda da kao ravnopravan, slobodan i konstitutivan narod pristupi Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine, odnosno Kraljevini Jugoslavije. Nemerljivo doprinosa antifašističkoj borbi krajiškog naroda u toku Drugog svjetskog rata, kada je na zasedanju Zavnoha u Topuskom usvojena rezolucija kojima je Srbima ustanovljen zajamčen suverenitet i državotvorni status u novoj federalnoj jedinici koja je bila u sastavu Federativne Jugoslavije. Odredaba Ustava Socijalističke Republike Hrvatske iz 1947., 63. i 74. godine, koje su garantovale krajiškom srpskom narodu pravo na konstitutivnost, državotvornost, ravnopravnost, samoopredeljenje sa pravom na odcepljenje. Slobodnog i demokratskog izjašnjavanja na referendumu održanom dana 12. maja 1991. godine, kada je 98% Srba krajišnika podržalo izdvajanje iz federalne jedinice Hrvatske i izjasnilo se o ostajanju u Jugoslaviji, sa onima koji žele da ostanu u dotadašnjoj zajedničkoj državi. Istorijske odluke o konstituisanju Republike Srpske Krajine od 19.12.1991. godine. Odredaba Vensovog plana, rezolucije 743 Saveta bezbednosti Organizacije Ujedinjenih nacija iz decembra 1991. godine, u kojem je ustanovljen poseban međunarodno-pravni status na prostoru RSK i prečutno priznaje faktičko postojanje i konstituisanje državne vlasti srpskog naroda u RSK. Počinjenog ratnog zločina, genocida i etničkog čišćenja od strane hrvatskih oružanih snaga u delovima RSK u periodu od 1992. do 1995. godine. Kršenja odredaba međunarodnih sporazuma, okupacija Republike Srpske Krajine u avgustu 1995. godine genocidnim metodama u svesrdnu logističku podršku NATO snaga i političku vojnu pomoć SAD-a i Evropske unije, čime su povređene odredbe rezolucije broj 260A Generalne skupštine Organizacije Ujedinjenih nacija od 9. decembra 1948. godine njene konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida.
prečutnog prikrivanja ratnog zločina, genocida i etničkog čišćenja i onemogućavanja otklanjanja posljedica tog zločina. Grubo kršenja odredaba člana 2.4 Povelje Organizacije Ujedinjenih nacija. Grubo kršenja nacionalnih zakona koje čine državni organi Republike Hrvatske u postupku povratka Srba i ostvarivanja naših osnovnih kolektivnih nacionalnih prava, kao i naših individualnih, imovinskih i socijalnih prava, čime se povređuju odredbe Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i slobodama i Evropske povelje o ljudskim pravima. Ignorisanje deklaracije o situaciji Srba proteranih iz RSK, Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, broj 374 od 26. januara 2006. godine. Stoga se predlaže Skupštini da donese sljedeću rezoluciju o istorijskom i etičkom pravu srpskog krajiškog naroda da očuva i obnovi svoju državu, Republiku Srpsku Krajinu, kao autentičnu državu nastalu na osnovama istorijskog srpskog državnog prava i osamostaljenju iste i sastava Republike Hrvatske. Skupština Republike Srpske Krajine u Progonstvu, polazeći od istorijskog i etničkog prava srpskog krajiškog naroda, nastale na osnovama istorijskog državnog prava, ovom rezolucijom potvrđuje istorijsko-pravni kontinuitet Republike Srpske Krajine i teritorijalnu nezavisnost od protivpravno međunarodno priznate Republike Hrvatske, uvažavajući referendumsko izjašnjavanje srpskog krajiškog naroda održanog dana 12.5.1991. godine i izdvajanju zajedničke federalne jedinice, potvrđujući kontinuitet sa odlukom o formiranju i konstituisanju Republike Srpske Krajine iz 1991. godine, uvažavajući odredbe međunarodnog prava koje pozivaju članice Organizacije Ujedinjenih nacija da se uzdržavaju od upotrebe sile, konstatujući flagrantno kršenje normi međunarodnog prava, ratne zločine, genocida i etničkog čišćenja RSK, kojim je u periodu od 90. do 95. godine ubijeno 7.000 Srba, ranjeno 15.000 Srba, proterano do 800.000 Srba. Oduzeta sva pokretna i nepokretna imovina, onemogućeni povratak i uskraćena sva nacionalna, kolektivna i stečena, individualna i ostala imovinska i socijalna prava. Pod 2. Skupština Republike Srpske Krajine u Progonstvu ovom rezolucijom obaveštava Organizaciju Ujedinjenih nacija, druge suvjete međunarodnog prava i međunarodna javnost da će u buduće preduzimati sve državno-pravne akte i radnje u skladu sa poveljom Organizacije Ujedinjenih nacija i drugim aktima međunarodnog prava. Pod 3. Skupština Republike Srpske Krajine u Progonstvu poziva sve subjekte međunarodnog prava da izvrše pritisak na državne organe Republike Hrvatske u cilju poklanjanja posljedica ratnog zločina, genocida i etničkog čišćenja, povratka nacionalnih, imovinskih stečenih prava i izvrši pravično obeštećenje za oduzetu i uništenu pokretnu i nepokretnu imovinu, povratak stanarskog prava kao imovinskog prava na 50.000 stanova i poslovnih prostora Srbije, izvrši besplatnu podelu akcija kao što je podeljena Hrvatima, isplati neizmjerene penzije i omogući povratak drugih prava. Obnovi oko 3.000 spomenika koji su podignuti kao vid zahvalnosti za učešće u antifašističkoj borbi srpskog naroda, a koje su porušile ustaške hrvatske oružane snage. Zabrani sramnu proslavu povodom proterivanja vlastitog naroda i procesuira ratne zločince za najveći ratni zločin genocida posle Drugog svjetskog rata. Pod 4. Skupština Republike Srpske Krajine u Progonstvu zahteva od Skupština Republike Srbije i Republike Srpske da prekinu diplomatske odnose sa zločinačkom Republikom Hrvatskom, institucijama Evropske unije i SAD-a, uzimajući u obzir činjenice genocida, kršenja međunarodnog prava, sramne presude Haškog tribunala i oduzimanja dela najsvetije srpske zemlje Kosova i Metohije. Pod 5. Skupština Republike Srpske Krajine u Progonstvu zahteva od državnih organa Republike Srbije striktnu primjenu odredaba međunarodnog prava, međunarodnih sporazuma, bilateralnih sporazuma bivših Jugorepublika i korištenje principa reciprociteta i recipročnih mjera prema svim bivšim republikama koje ne poštuju međunarodno pravo i potvrđene sporazume. Pod 6. Skupština Republike Srpske Krajine u Progonstvu poziva međunarodnu javnost da osudi postupak Rimokatoličke crkve u Hrvatskoj u postupku nasilnog ukrštavanja srpske populacije, a posebno pravoslavne omladine i prisilno prevođenje u katoličku veru kao najukrutniji vid diskriminacije na etničkoj i verskoj osnovi. Pod 7.
Skupština Republike Srpske Krajine u progonstvу izražava zahvalnost svim državama koje pružaju podršku u očuvanju srpskih nacionalnih interesa, a posebno rukovodstvu Ruske federacije. U Beogradu 16.12.2012. godine predsjednik Skupštine Rajko Lešajić. Hvala.